Голем поздрав од Скопје. Јас сам Никола Галевски и мени е драго да данас могу да кажем пар речи на едној теми која е изузетно важна, која на први поглед може да зазвучи архаично, користи језик и метафори кои нису присутни данас, али иза тих метафора крие се суштина која могу да кажем из мог личnog искуства е и те како значајна, особито ако ви пролазите кроз времена потешкоча, а у Македонија, на Балкану, времена без потешкоча су стварно тешка. 23 псалм е псалм кој е илустрован још од најранијeg христијанства. Христијанство или кршćanство, да обухватим бар два језика. Псалм 23 е псалм кој е илустрован са Христом, кој на својим ramенима носи мало јагне. На македонском овако звучи тај почеток псалма. Господ е пастир мој, ништо нема да ми недостасува. Тој ме одмара на зелени патишта и ме води покрај тивки води. Ја закрепнува душата моја, ме води по патот на правдата заради името свое. Ќе ги прочитачу само ова почетна 3 стиха. Псалмист кој каже да е Бог пастир. И ова е јако важно. Имамо Исуса у Новом Завету кој потврđuje да е он добри пастир кој ќе да положи свој живот за човечанство, за све нас, али овој псалм е јако интересантан, јако битан за нас. Овој е човек, овој е псалмист кој из свог искуства потврđuje да е Бог пастир. Због тога што кад би христијанство било људи, пастори, проповедници, свештена лица кои тврде да е Бог пастир и ако то остане само на томе, онда ми имамо едно чисто идеологија. Тоа е една тврдња која е непотврđена у реалном животу. Овој псалм е уствари потврда да кад се Бог открива као пастир, то не е само апстрактна дефиниција неговог бича. То не е само моментот у коме ми можемо да тумачимо и да разговарамо око тога на какав е начин Бог пастир и како се он брине о нама. Овој е псалм искуства. Псалм 23 е псалм искуства. И ја данас хочу да тебе позовем да се отвориш и да отпочнеш своје искуство са Богом. Моје искуство, тешко искуство из прошле целе години е да е Бог добар пастир. Пред тачно годину дана моја супруга била диагностицирана са раком и она е преминула пред отприлике месец и по дана. Годину дана борбе, годину дана хемотерапија, годину дана резултата, тумор маркера, годину дана пакла на земље. И у том паклу, у том контексту бола, у том моменту без помошности, моменту у коме снаге нема а проблем остае. Знате, оној момент када доđemo до границе наших бича и знамо да ќе нас проблем чекати сутра, а ми немамо снаге. Ту сам данас да вам посведочим да у тим моментима Бог е био са нама на еден неверовантно дубок и интиман начин. На начин кој често пута и не могу да објасним себе, али знам да кад год смо ја и моја супруга Анет молили и тражили негово пастирство, тражили да нас води, тражили да се брине, тражили да нам да снаге, да не посустанемо. Он е бил са нама. Слушал сам вакви слични сведочанства во мојом животу и
Imalo je momenta kad sam rekao, znaš šta, ovaj čovjek je pastor, ja sam pastor u crkvi ovdje u Skoplju. I on je profesionalni hrišćanin. On mora da kaže nešto da bi opravdao sebe i svoju profesiju. Ja vam danas govorim iz našeg teškog i traumatičnog iskustva. Da usred takvog iskustva, usred zla, usred bolesti i bolova, usred smrti jednog predivnog čovjeka kakav je bila moja supruga Anet, Bog nas nije ostavio za jedan moment. Nismo pitali zašto, Bože, zašto se ovo nama desilo. Zbog toga što ovo je svet patnje, bola, bolesti i smrti. I nismo ni u jednom momentu pomislili da smo mi imuni ili da smo privilegovani samo zato što verujemo u Boga. Umjesto gorčine, umjesto nevere u Boga, mi smo u tim momentima pružili ruku Bogu i osjetili njegovu toplu, punu ljubavlju ruku k nama. I kad pričam o psalmu 23 i kad Isus u evanđelju po Jovanu na makedonskom kaže: ja sam dobri od pastir i gi znam mojite i mojite me znat mene. Kada on o sebi priča, u ovoj cijeloj 10. glavi, otvorite, danas je Biblija dostupna i online, niko nema izgovora da kaže nemam pristup Bibliji. Evanđelje po Jovanu ili po Ivanu, 10. glava. Isus kao dobar pastir. Ja vam ovo ne kažem kao ideologiju, ja vam ovo ne čitam zato što je danas dan i danas je moja službena dužnost da vam pročitam ovaj tekst. Ovo je moj poziv. Ja vjerujem da je ovo Božji poziv za sve nas. Ovo je poziv za tebe. Da još danas počneš bar 2 stvari. Prvo, da se obratiš Bogu, da se pomoliš Bogu. Da mu spodeliš tvoje strahove, tvoju bol, tvoja pitanja i da ga zamoliš, da ga pozoveš da dođe i da bude tvoj dobar pastir, da te vodi kroz tvoj život. Možda si danas u najboljoj fazi tvog života, možda si u jednom od najgorih perioda tvog života. Bez razlike. Bog hoće da bude naš pastir. Bog hoće da bude suštinski, kao što ova metafora kaže, onaj koji se brine o nama, onaj koji se brine o meni, onaj koji se brine o tebi. I drugo, da ne bi lutao ko je ovaj pastir, da ne bi lutala o kome je pastiru reći. Tu je evanđelje po Jovanu, evanđelje po Ivanu, evangelijeto spored Jovan, koje je svjedočanstvo o tome kakav je taj pastir. Kakav pastir je Bog koji nam se otkrio u čoveku, u Bogu čoveku Isusu Hristu. I to je moj poziv. I ja nisam prorok, ali znam jedno nešto. Imaćeš dobra vremena, imaćeš loša vremena u životu. Oboje su podjednako opasna. Jedni nam daju, kad smo u našem najboljem, stav da mi možemo sve, ne treba nam niko, ni ljudi, a ni Bog. Nažalost, život nosi i momente bolke i tuge i suza i smrti. Ja znam jedno nešto. Da taj pastir hoće da bude s tobom. Ako ti hoćeš da budeš s njim. Nemoj propustiti ovakvu priliku, pošto ne znaš šta život nosi. Nisam tu da budem neki babaroga propovednik, tu sam samo da ti kažem da te Bog čeka. Nemoj da odlažeš za ponedjeljak koji nikad ne dolazi, nikad je u pitanju dijeta, hrana, fitness ili šta god. Nemoj da odlažeš za sljedeći mjesec ili kad se malo otopli ili da dođe kiša pa da budem kući. Uradi to danas. Pozovi pastira. Obrati se Isusu Hristu. Čekate da bude sa tobom niz tvoj život i da još više da ti da večni život.
A ako svoju veru staviš u njegove ruke, 2000 godina nikoga nije izneverio. To je moj poziv. To je moje svjedočanstvo. Nadam se da ćeš napraviti tvoj korak. Te pozdravujem. Idi go vsakom najdobroto od Skopje, od Makedonije.